die be mo makama se bibia boko die bibia mpomo anka sate a woto ne yale a e ka se yale a wo menu wo mo pane ntim se se wo tese ka de wo ka wo to nsa frɛ ya yala Yeboa yo we dey me fama anya boni e dey yankopon asisi o dey behia na di dia me frama oba anya ni ensem sisi adaka ni maso sisi sumase na ensem no afi na duru fo se esi yi ni epie min tietie maso no aya mia minua ba awenye baby kro ani minua be ma abruchi kwasi omunyina omuma yetina ayeda ya medamo anom di tumani se ofei se wo kasa eya kanentem maja menema won mabesi ye o mema ade wo kasa twetwem se de wo tire keji ade eno so kura ya ne kade wo kasa den se kasam no kasipo na yenko me pese obi anya ne huntia se no ntia na ye hia no na je se abusia gudie no asem na ne ye ka na omunya omamenti eti asese eye miamina ne Pokuya wono ena gudie no esese osom ana ojina ho me ya mamele ansa abusia no obi atimadi media me ya bofro omo kan na me ne ewe omo fisem ni ba bia godu no efiri bai na ese nananom no makura na ese ifie wakura ewi abubuwa no bedu blebi esi edie na fie omo sheto so aduonu nyankopon ya aduma aduonu no ena ebesuo na menkasa enye kase twitwe na se sebio menkasa nti obi ha no se ade we ye me kache mo me se mase ankasa menkebi kranka ebi ayi bi afiri ho ama busia ne yasan esan se sika sun sam de we pese odi we pese ese nutina eble na so a me pese na de ntia me fra wo Yeboa ni se nyame ya adum ochina ese ye nwa mamle na mina na igina ho no osemu na mamle ne amane bia ye asan na busia obi a de nchefa obi a de ye de no beto no eti me fra mo ha enye boni enu enja fem nana obi no madru e ma aboa ya afo ne ba Pokuya na sumua se so onya akola eti me decide man ono ana wo so decide man oti no be ka no eno na ye fa na mami me ne hweka hey nana ndi sai fia egude wo fia na ye ble me ne hweka eka ye timu ne kese ahokyere atu ye fia ha no den na monka me ne hweka achina ya na mbabo upu na ya kwakwaya mama we hweka to the sense sabe penisi sabe esamansi o yes sano it is the samaya ka asema to ho no mu a woni hwan ana oni no se na betimi asesa no obi antimi nsesa no enti ya ja na wo wuji tum na wo ya ade no obi anya no twafa na asa mama ni nji bi asa mama ni nji obi a wo so mani aje pa ye de nyame as sense sai bebe busuyin ene easy anya isi aye ni na eyi nyame bo so le mi onyanko ye na nyankopon ya aduma ochina asia ma se woni be ka bi mini me kan na me woka sa wa ba ya dia tumu so be kwa kusum
na watu no bi anya ne chefa dia sa asem ene wo tiri fo asem pakọ eno anti na me frɛ mu na mo kwantem nye se bia adenti man kan chem da duru ho ende ameka se min ka se ntio enya bia ebi ba ko bia yi obi afiri ho ebi se sika sam de minim eno de no ano ha nti na mra dura iko nipa bi o adwen boni wo ne tirim osere wona no ba ne tirim o me de anya se wa me mo obi adi me de mama na de ti na wo ka kasa twitwiri sa ade na wo kasa tia nkwa na wote ya da bi wo kasa tia me se da bi o wa na wote ya Dabi asasa na Dabi o Dabi wo me kra kra o ye pe nam ni so beje na wanya ma no wo na beje ma Dabi asasa na wo kanu enye se sebi mpanifo na sebi abusuafo ni nyina ya hia me mo odi finfin e ka asamfun we kire pani ya ma wa fa je eni na wo de asema wo kan nyina ya ka we blani mu ka we blani mu ka we blani mu se se papa ni bi o wa wo ye mamofo wo me ya mamofo aboni wo so ho nkire ni ntia wo so ho nkyem se ma ye ne de ofa dia na me de no asema ba ya ka asema hia wie we dia me fro ba ha nya vile se be group nsem su bi na me ya duma wo kina me sew nya daji nya ma me nya na ba bia pese okon wo ko wati o ti asema me ka che on we ye no antuma no ngofo me na mindi dia me ka se won se me twa mo nya ko me se bla ni en kan boko so de utie ma sem wati me aduma me nya kran ka beda me nchen kan papa no me nanu na ya be ya ma me na firi wati na mo atom wani Yeboa de onya nu se tam wo mso osika nanso pokura nso yede etogu ena efi anyi hia yesawo davida nso adawruma misem ndo fi na moba na munya bi mfa mobla no ntum komonim na ye nyina ho ntoye ati nana waka mate medase wo fa me kwada menim se wena obeka atwere me anu antia nana nti fi agodu e wo fi ha na ye blesse sikoko pa sikoko wo fi ha na ye blesse nana di ntia ani se empanyi se imputira konkono se bibia woni me bibia se agruba fi ntumi kan kusia no ohuwa betu ani so yana nanum de mudi bibia ma yam de mlato edu tamsi atu edu tamsi adi edu tamsi anom eno ne akwankyere ne amamle ne amane wo ho ti ho amane no ani na mebo wo kina no adawroma ndiye na mi aduma na papa ibako na yakoye de o mati because scan to me ndawo na yem blessa eno anu wo otimase pa ye ne enko ene di menko we bia ye nyina ekotira adamu sa pati amin bla otomia dinyina ye yes ye otomia dinyina ye oto Kohwiegu oto me ade nyina ye papa cho unimi nyame ya adomo a ochira mo otu anamo bi na anamo na mo otu enwie papa ebekwa kowie mogyasem mbogyasem papa meti we midi mi hia enhame me hu aduro bi so amako na me hu bosun bi so amako nti no mbogyasem enne de ahi ene se ochira nyame ya adomo a wo fa ebefrew se bra na agudie bi wo fi a esese mukọ na mukokotu na se agudie no eba se mutu a ahwama mere bi esese moye no wo na ye de ahya wonsa enti so wo ya enwieye emfama papa asema waka mo ho aduro ni anopanya na me wafa flame se agudie bi obebi a ye nkoya amamle
ayenkotu menim se e Mogya sama a wokan menim man se e koya mama ene se obonsam onfana de enchekwa ene de ubegina eme ya ye nanso wochena e de how bebre no bebreo se de be ya emfa wo so nkofa how bebre ma no ntino betufu se hwe ho firi ho se de be ya wochena afoforo anase busua ne mowudin se na moso ene saa how no aba won so hey papa mesrew we de mentwa no metu we e ka me de no na sam ketwa sisi a wu me kwa no ma me bia me de me ka nkoka che ne se onya abotre na nisika me bebre no papa awotra ye nem wo fie wona wo ka che me se eye Mogya sem no papa mesrew we de me pato ma me nkwa ye wai Mogya sem bia nim me wo fa wontumi kokunu Kohwiegu onyame do pa onyame odo pa de me ka chiru nyina ne se ekwa bi wa tene wo nipa ni so ne na wieye no ewu akwan tie nyame ne de fatu anomon de be si wo ne obusua ye hey sia sembe kra nia sia me kwa na sembe ba asem me kwa che honya etu mbo me din sei